Tensjoni tbaqbaq fil-Vant Nofsani wara attakki mill-Istati Uniti u Iżrael fuq numru ta' qadiet fl-Iran fosthom l-uffiċċju tal-Ajatollah Ali Khamenei. Minn Mar-a-Lago l-President Donald Trump ħabbar li bdew operazzjonijiet militari kbar kontra l-Iran għaliex tal-aħħar qed jipprova jerġa' jibni l-programm nukleari u jiżviluppa missili ta' distanza twila. Qal li dan jista' jkun ta' teddida l-alleati tal-Punent fl-Ewropa. I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. L-Iżrael iddikjara stat ta' emerġenza waqgħet l-ispazju tal-ajru b'diversi pajjiżi tal-Vant Nofsani waqfu jew bidlu r-rotot minħabba riski ta' sigurtà. Il-medja Iranjana qalet li missili Iżraeljani laqtu żewġ skejjel b'laqta ta' Salib l-Aħmar Iranjana tistma li nqatlu 200 persuna fl-attakki. L-Iran nirritalja billi spara numru ta' missili fuq l-Iżrael u bażijiet militari fil-Baħrejn, il-Qatar, il-Kuwait, il-Ġordan, l-Iraq, l-Arabja Sawdija, is-Sirja u l-Emirati Arab Magħquda fejn mietet persuna. Filmat wara attakk mill-Iran li laqat lukanda f'żona prominenti f'Dubaj. Intant, id-Deputat Prim-Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin Jiem Borġ qal li Malta tinsab imħasba b'dak li qed iseħħ fil-Vant Nofsani u appella r-rispett lejn il-liġi internazzjonali u l-protezzjoni tal-popolazzjoni ċivili u fakkar fl-importanza ta' dialogu. Qal ukoll li l-konsulari huma mifruxin fir-reġjun u qed jipprovdu l-assistenza liċ-ċittadini Maltin. Barra minn hekk appella biex il-Maltin li bħalissa jinsabu f'dawn iż-żoni u li jeħtieġu l-għajnuna jikkuntattjaw lill-ambaxxata fil-pajjiż rispettiv jew direttament lill-Ministeru. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri wkoll kiteb fuq il-mezzi soċjali fejn avża li grupp ta' soldati Maltin tal-Special Operations Unit li kienu fit-triqithom lejn il-Ġordan għal taħriġ speċjalizzat se jirritornaw lura lejn Malta. L-attakki seħħew fl-isfond ta' sforzi diplomatiċi li kienu għaddejjin bejn l-Amerikani u l-Iranjani biex jintlaħaq ftehim dwar il-programm nukleari tal-Iran u jiġi evitat konflitt militari. In-negozjati kienu mistennija jkomplu il-ġimgħa li ġejja.